injira. Pastor, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ni wowe iminsi myinshi Pastor. Warakuze. Yesu we, n'ubuntu bw'Imana ari Ubwanwa n'ubwawe. n'ubwanjye. Ibibazo rega nibyo bizana ubwanwa. Twarashize corona yaratumaze, ibibazo ingendo zarahagaze, ibintu byose nukuvuga byose byaranze. Wa mugani wande ni Bruce Melody harya ahubwo azakora remix byaranze. Kwambaye deshire umukozi w'Imana. Ni wowe? Nibyo bigezweho Pasteur. Oui. Yo. Nambaye neza. Umuntu ambonye waribonye ikoti. Ndaribonye. Umuntu ambonye dore n'urukweto. Nambaye inkweto zihenze. Ariko ibibazo byaranyishe. Ubuzima Kampala buragoye. Abandi bajya hanze ngewe byarana kujya dossier ziragenda zigapfa zigasubira zigapfa. Past nje mbabarira insengero kuko Kampala ndayirambiwe nanjye ndaye ko nazajya hanze nk'abandi. Kuko ibi bintu birarambiranye pe. Nukuri nje nsengero. Naho ubundi byose byaranze mugani wa Bruce Melody. Byaranze. Ahubwo akorera remix kuko ibintu byakaze. Waruzi ko ntakijya kinanira Imana. Byo warubizi. Ishobora byose ariko ngewe ibyanjye umanze yarabinaniye. Niyo mpamvu ngomba kugusengera. Imana ikagusubiza. Pastor wansengeye bikarangira. Ufite n'inyatsi si gusa. Guta abandi bagenda ugasigara. Dusenge. Uwiteka mwami wanjye. I connect. Mweretse umugaragu wawe. I receive. Afite icyerekezo cyo kujya hanze. Shira. Oui. Hari ibintu byinshi byanze mwami wanjye. Oui, I receive. Oui. Safa, oui. Ni byinshi Mana twagerageje bikanga. Uri Mana ya Noresi. Fungula milango baba. Uri Mana ya Mukayo. Uri Mana ya Krema. Oui. Patrick Zana. Oui. Mana mukuri. Mana ijya wavuze Mana bisohoze waravuze ngo subizayo umwuka subizayo amadayimoni. Oui. Uri Mana yemeye kumwogiza mu mupira w'amaguru. Mwami benshi bambonagamo nk'umukinnyi ukina umupira w'amaguru. Kugeza n'isaha bambonagamo impano yo gukina umupira w'amaguru. Aujourd'hui, hier, demain, futur, passé. Mwasubiza amabwira ko ndi mu biganiro na Arsenal. Uri Mana yemeye kubagiza press mu judo muziki. Ria baba shika dela. Ajya kuhobagirira mu mupira w'amaguru. Benshi twamubonagamo nk'umwata kukomeye. Urakomeye. Ariko mwami wo mubonagamo nk'umuraperi ukaze cyane. Oui. C'est la vie, ouais. Carte de mémoire. Oui. I receive and connect. Oui. CD, DVD. Pastor wakoze. Shamasengesho kabisa uburyo ari mu mwuka. Ukuri Imana irayumva kandi abizi kwizansubiza. Ndabyizeye. Numvishe nanjye impinduka ibintu by'amashanyarazi byankubise umubiri wose. Numvishe Evan. Nukuri iyi Mana yumva. Ya Daniel na Meshake, Shadrach na Abednego nanjye. Iyo Mana nukuri yadushubije. Izagutabara. Pastor rero nari mfite akantu gatoya. Basi nukuri ubure basi sukari. Nukuri wakoze cyane kandi Imana iguha umugisha. Tubisangire twese. Patrick! Ngwino mwere. Oui pastor. Jeruza n'inzoga cyane cucu umvishe cyayi cyane ni gusengera. Cyambwiraga ngo ngene no nguri isukari ngo ni figikoma. Ifu y'igikoma. Muzayinywa napfuye. Gikoma muzakinywa napfuye. Akiri Jeruza nakantu tungosha.
Rose kakandi kasigaye. Kazane. Yego pastor. Kazane gira vuba. Kambaze nkanyweho pastor. Karyoshe se. Akubuzima. Yatari. Mu mwana abantu bari mu mwana baraho bagiye. Yes we. Njyewe pastor ntabwo nzabaho ubuzima butagira akantu. Reka barababe. Ntabwo bishoboka pastor. Njyewe memukire rino cupa. Oya nibishoboka. Kanayiro. Harya ni nayiro. Niyo. Nisubiyo umugabo. Ayo mafaranga ugomba kuzana akantu tukanywa. Yego pastor. Asigaye ukazana n'iki udukingiriza umugore wanjye arimo aranamamagara maze ubundi hakagira uti hagashya n'umuti Bakora umuti cyo wimanukira. Ariko pastor jewe nyamara ibintu usigaye umwe bazadufata umwango uri guhanurira abantu. Sha ntibazadufata. ziba wagicucu Ntabwo ndimo wallahi. ese birakureba Izina rya Yesu. Ndakarabye. Nibagiwe Bible.